Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukru ki mapoji lauri sesena arajana puang Allahu Ta'ala. Nasaba pamase nania apain rengenna kotopa tepe si mata-mata lauri puang Allahu Ta'ala. Rilalena iya wetue upuminase paletukengi ada asiparing ngerangen tau riolota iya naritu. Rahasiaku mangolo ripuanna arashi. Riwetu mailokna ripigau sumpajange ajepui riola apai asenna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia naritu Ahmad, Hamid, Mahmud, Muhammad. Ahmad betuanna ritatongengi risempajange masompa lau ripuang Allahu Ta'ala. Hamid dirokokenge mapakaraja risumpajange masompa lau ripuang Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Mahmud risujukengi risumpajange mapakatuna ale lau ripuang Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Muhammad ritudangengi mapakadai risempajange masompa lau ripuang Allahu Ta'ala. Ribacai nari pasawe madiolo makada tubuku mangolo rikabai atiku mangolo ribatue makmur nyawaku mangolo ri arsy rahasiaku mangolo ripuanna arasy usarakengi nyawaku tatumpu rinyawana Muhammad na iya nyawana Muhammad rilaleng padisengenna puang Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Nareko mutama ni napasekmu lipesan ni takabarekmu. Nareko ritan ringai takabere makeda Allahu Akbar sabu ni rahasiana nurung Muhammad. Sabu ni riangkanna Allah Ta'ala pada batu ribuange ritasie. Si sapu ni tajanna Muhammad na tajanna Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Nariwetu purana takabiree paingerangi rilaleng atita lau ripuang sewai angka tonga-tonga risompa sangadina puang Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Taita mata ati rilaleng Allahu rilaleng sempajange. Nasaba ia tu asenge tabuturena itu pakitai na iya asenge anesanai tariasenge natianna sarang asenge na toriasenge. Nasaba engkan namua aseng na engkato riaseng paparingerangen na iya sempajange tubuh na iya masumpajange atie na iya
bawa sempajange nyawa, na ia na polei sempajange rahasia.